अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा अमदि एप्रिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग 10 खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरे अकुपा मरोलगिदमक कांटेक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदि 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदि संगाइप्रो खुदोंचाबा सी मांगनबिगनु ngasimak कांटेक्ट तौबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई Kromjare ELITETV की न्यूज़ जरे क्लोमिंग ताबियो सो अहम तरा मुक्सरी मरु नंगसी इम्फाल फंग पाउसे सिंदा करी करी मरु पाउ जब दहान खमुनसी अहम जले रिबसी पोनफम दा कुनिथोय सुबा दि ग्रेट जुन राइजिंग यूनिटी डे पांगथोखरे मणिपुर की अपुन मिग सक्चम दा सिंगनरक खुदिमक चप चाना थेंगनगनी लानफम दा लान सोंगनबनी लंबी सोरोक तना तिहाइना मिते लेपुन हाइरकली ngasi डिफेंस मिनिस्टर अमसुम फाइनेंस मिनिस्टर उनगदोरी अमेरिका दा शांति खोंगथक चंगथिनगदोरी वाकीटोकी PMR चिजनब थिंगले हैदराबाद वकल खोंजंग चंगथिनख्रे निपको की प्रेसिडेंट ओइरंबी याइमबी लेखिद्रे हाइबसिना पुंगनफोंगी मरु पावरे पतंग दरेबसी सनालेबाग दा मणिपुर थुगाइबदा सगुलुबा मिजोराम साथिरबा जैथेंग नंगदौरे आमिया आसाम मिजोराम नेशनल हाईवे 54 मतम कक्तना थिंगलगनी जुन 19 ngmkhai kanbagi howda lekhedreba singda haikal laikat tamkhre लानथेंगनरिबसी मक्तै खक्तगी नते मणिपुर कन्नबनी नंदोलुआ वाकी टोकी योनबा अमसुंग सिनबा थिंख्रे मन की बार बॉयकॉट तौख्रे रेडियो सेट क्या थुगाइख्रे MP लेसेम सना जौबा मिनिस्टर अनि अमसुंग लेंगाक पाइबदि यावबा MLA तरा दिल्ली थुंख्रे क्वामना अमदि साजन मै थाख्रे हाइबसिना सना लेबाकी मरु पावरे मतंग दलेबसी संगा एक्सप्रेस ता ngmkhai थवाई कतखिबा सिंगदै kai खुमनख्रे म्यांमार मचा सिंगदा इंस्ट्रक्शन पीख्रे ड्रग की लंबी मणिपुर की मिजोराम दो होंख्रे हाइबसिना संगा एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग दलेसि सेल एक्सप्रेस ता प्राइम मिनिस्टर उनबंगमद्री जुन कुंदगी दी इंडिया थादोख्रगनी MP लेसेम बसना जब यावना MLA तरा मरी दिल्ली दा पाइसनख्रे CM सुचलब याई PM उननबंगाइरिबा कांग्रेस डेलीगेट सिंगना मल्लिकार्जुन खड़गे उनख्रे द ग्रेट जोन अपराइजिंग डे थोरम केक्रुपाता मियाम लेकल लेक तमख्रे कुकी सिंग तालिब देमानसी मरुभूमि दा nga फानबा होनबा तारग तोकनी नंदो लुआ मन की बात तानिंग रेहाइना मियाम रेडियो मै थादोख्रे इंडिया दा चंगफम लोरिब सिंगदा म्यांमार लेंगा नो वार्निंग तोख्रे असेंबली की कमिटी ना कुकी MLA तरा द पीखिबा सो कॉस नोटिस की पखुम मियाम खंगलु MSC फयेंग कदांग बंदा नोमै कापसिलख्रे हाइबसिना सेल एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेबसी इरेबाक्ता प्राइम मिनिस्टर उननबा चतखिबदगी मणिपुर की लेंगा की मिहुत सिंह पुमताक ताकले अपॉइंटमेंट ngaiduna दिल्ली दा लेरी चिन कुकी की तोंगान बलेबा मसेंबा मंगदा मंगनुनु इंची एमगी लंपी रोय जॉय चंद्रा UK लेब की वफम रानबो एरबदी थिजिल्लु कांग्रेस मोदी अमित शाह बिरेन की इफिजी मै थाखरे हाइबसिना इरेबा की मरु पावरे मथंग लेबसी वेलन पाउदा निमित निफुनी लांजेलखिबा अंगांग मरी यावना मियोय कुनमरी चुराचांदपुरदगी हेलीकॉप्टर ना मोइरांगदा पुरखरे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात ता मणिपुर की वफम अमता पलखिदरे खोय साउंगनरब मियामना रेडियो सिंकुप सान थुगाइख्रे मै थाख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह अमसुंग एन बिरेन की मितम सिंग मै थाख्रे चीफ मिनिस्टर बिरेन मणिपुरदा इंग तंपा हंजन हनबदा मतेंग पांगबिनबा मिजोराम की CM दा हाइजखरे मिजोराम द लेबा मितई असोय अंगाम थोलोय जोराम थंगा खामेलोक लानफमदा खामेलोक लानफमदा थवाई कतखिबा खुंजा मापन की मंगानी लेहोन थोरम पांगथोखरे गेलजांगा कांगचुपका की मरकता नोमै कापनखरे हाइबसिना वेलन पाउगी मरु पावरे मथंग लेबसी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन नि मजावरिबसी साइड इफेक्ट्स ऑफ मणिपुर वायलेंस मिजोराम सीज स्पाइक इन ड्रग ट्रैफिकिंग Stay away from conflict, Myanmar refugees told.
No place for violence and hatred in democratic setup. RSS appeals for peace in Manipur. Congress take dig at Prime Minister over silence on Manipur. Congress alleges Nexus. Real issue is majoritarian policy cookie in P Manipur. PM silent led to boycott of Man Ki Baat. Hai bisina koi. Sanga express ki Manipur power ya. Matan lari bisina. People's Chronicle na drug trafficking spikes in Mizoram as violence grips Manipur. Security forces on alert to curb violence. MPCC demands NI probe into UKLA BJP nexus. RSS appeals for peace. Congress take dig at PM. Mizoram CM assures security of Meitei community. Radio says smash burn during Prime Minister Man Ki Baat. Reduce admission fees Desam. IFES bets for neutral body to aid peace community. Peace committee hai bisina khoi. People's Chronicle ki maru power mathang lebsi Impal Free Press. Impal Free Press ta we want Manipur ki baat. Human protest, no mention of Manipur crisis in Modi's Man Ki Baat. Walkie-talkies ban in Imphal ways. Protest stays against rapid action force assault on unarmed civilians. Nongsum villagers demand permanent security outposts. Peace demonstration in Washington DC. Will open NS2 if government can't. Hai bisina khoi. Imphal Free Press ki maru power ya. Ngasi Imphal phongwa pause singi maru pau khara amadi ate issue sing batang na baji online de basi Manipur sanai ba journalist aduga khoi United News of India ki bureau chief oiriba and Satyajeet ni Satyajeet ba hamra tara mokcheri. Good morning, thank you. Satyajeet maru ina ngasi ki pause da hamra khanna ba yari basi ngarang si khoi the great June Uprising Day Unity Day ki thorom se khoi ke grupa da pangtok kre kuni toi subani mamang da pangtok khiba da maina yam chauna pangtok bodi oigidre hajiki leiba film masina oirga khoi leikhidra moi tarani pani fam da leisu katpa aduga khoi dharma ki ba laison tison tauba maduna maru saktam oiki maduna phungdo ki wafam sida khoi ngana khoi observation committee ki chairman oiriba khoi nando luwang na phungdo ke ba aduga vice chairman oiriba khoi Joy Chandra Kodhom Juna Phungdo ki wafam mayam ngasi ki pau six in the court torga phone auna khoi adumba khoi ki kano si tongan ba khoi ki separate administration nama leiba sidi khoi mang da phauba mangunu haibi wafam si aduga amarom dana marubhumi da nga phana hona ba taraga tokne haba nando luwang amadi Joy Chandra Phungdo wafam su leire aduna laiba poti hauji leire be susi kuire nifuga taruk sujala bani ngasi ga tharaka anda haji phauda wafam amata khoi ki Prime Minister na phongdok to wafam su leiri ngana khoi Joy Chandra amadi amuko gi presidency oiriba nando luwang na phongdok ki wafam sidaida Satyajeet gi kari ming lem thamji Akhoi 2001 da June 18 da thokiba adiga adum matung tar da thokiba thodok sing sina akhoi gi yamna marik segna praja Manipur gi praja mayamna center da message ama pi center da natana prithvi pumba da Manipur da leiba praja pumnak na message ama pi June 18 sina haibadi Manipur haiba lamase asi akhoi gi atom ama gumani akhoi gi tongan element sing se tongan mathanda leiba yada ba dubaina Manipur city atom ama gumdona akhoi gi neutron proton masi ma electron mo che pulaga macet taba yada ba pulap kano solidified oiba akhoi territory mo oiba ni na masi sokpa yade masi surabadi Manipur gi praja mayam se hauraga mathwai ko katpai ngami haibagi message ama pi aduna Manipur gi praja pumana Manipur gi territory sida bakta mathwai katpa ngami mathwai thadokani haiba message pi bata natana tungda thola basu Manipur gi praja leiba pulabagna mama lebak se kangani haiba message ama su pi aduga akoina sum yengba yabada jida akoina sum yengjaba yabasu sei hujingi akoi ngana di katang nahangai tawdagi katang katang fiction le haiba tare adubu mayam haikat lekat tatana lekidraba thawai singda khurumi mayamna adigi salute pi sigi message pi base Manipur da leiba praja mayam maruida akhoi chingda leiba tamda lei mayam sigi message am pi kari message pi ge hai matamda phatna khanar basu phatna akhoi masin chikhatnar basu karimta kanade last akhoi masin adum lehogadabani haiba message am pi aduna mapandagi influence pesala basu suppose June 18 gi sisu akhoi maruin naga chinau singa ceasefire si beyond Nagaland haina extend to matamda Manipur gi territory so I hadar Manipur praja amna hogi bani aduna hojik so hadak ki sisu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯊꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯠꯅꯔꯁꯨ ꯁꯨꯡꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯈꯠꯅꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯕꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ Manipur have say atop state kasu manade have sima haidi ate singsi British Indiana occupied tor batungda machet linguistic basis to egera adagi mani hanagi historical basis to egera that to seba ngakani adu Manipur have city adu thainagi akhoi soiba yadraba lengba yadraba my integrity ama adi hana lerambati pixel ibani hana moirang empire na hana pana chaw matamda akhoi hojiki Lusa Hills Mizoram adagi even China pabu yori bani adagi Kabo Valley mange hai bani adagi yamna chaw ne asiatic power ama leramba Manipur ya pixel ibase masi se intact ba integrated ba living organism amago mani haje state amano su ubaya de masi living organism amani masi akhoi pulap aduga masida horiba uwa pun masi lori integrated ba masi sokpada karimta yade haba message hajan hajan pi pawda akhoi masen khadari base masi karimta kana de haba message ama June 18 hina adum pi aduga June 18 gi message ama ngarang akhoi gi organizing committee ki thambi khibdi ab chuming akhoi pi message se akhoi fight tori base masi community amatagi nate masi Manipur da leiba praja puna baki behalf da Manipur se sokpa yade haiba message tuni maduni akhoi fight tori base masi community ge nate masi akhoi nahangai gi June 18 observation de every community leaders mayam mogi prayer tawi adigi mogi leader mayam wa loi ngangi aduna thoiba June 18 khangde adigi tungda tholiba mayam se masi da akhoi jati oina divide to biganu akhoi hojik su akhoi amat oina leiri haiba message June 18 sina piri June 18 sina masigi reminder amasu akhoi masi hairaga akhoi pawiba matamda adigi atigi wai sana badu so akhoi masigi incident khangau da mayam central leader mayam da adu atup mayam su aduga hoji horiba angang mayam hotaba masida su akhoi message amase hadan akhoi lai oina phongaga adigi masida kari kari thokibno kamai torapano haibdo akhoi masi se lai oina phadana phongaga syllabus da integrate toraga praja mayam da yohan basu matam oina bra hachi tami kai hakan hoji June 18 se hoji se sahi kuri to sujalak pada hoji school tami banga sina di modi kali no sia phadana khangde aduna aina pamja akhoi pamja bada phadana lai oina phonga Manipur gi praja mayam na Manipur se kaidana ba Manipur gi tungi da makta mathai bukal ami haibado madu lai oina phonga phadana angang thina syllabus ta haptalaga tambiba matam orabra thengmalabra haibado madu message to ai hakat thamjagi yam bazo hom ne do live wang di haju si khoi ngarang gam nuai ta haibatai Bharat Prime Minister Narendra Modi na dum piba man ki baat ta khoi Manipur gi haju le ba asuk koi ba nimini phum maga taruni sujala ba asi phawda wai ama bo haigi de bagi tonga to makak ching da te phum sing da khoi radio thugai ba aduga mai tha ba mayam to gi basina asuk matam si Congress na su nahan demand to re Jairam Ramesh su phongdo khibal re tongan ton ba ji Delhi de leiba Congress ki aduga like minded political party tarai kangbu sing koi prime minister unana ba leiri hayeng di khoi US ta chakhigadrab ni adu ngasigi numisida ni khoi na phangdoi si una bagi tongan ton ba like minded political party ki taragi aduga khoi gi ruling de leiba kangbu sing cultural forum gi cultural team gi khoi ratan thyam lo ching kangbu adu atai te myam su Delhi da aduga ngasi si khoi jantar mantar de su protest to have Paulay. And the live wang the Asuk Matam Zikari Gino, Prime Minister now, why Amapo hide the Base Habasi Manipur Miamda. Naduga may take Kundare, but Jagajaga Kasin and pain the Habatido. Kari Labegino, Asuk Quedaba, the Manipur Mangataruni Suzela Bausi, the Prime Minister, Miam Santili, you have not sing ba, Aduga Mamang Dakwe, Mahansu, Garang Jeram, Mr. Fundo Kibele. Ngasi degi che kunithoi mamang da haibre 2001 da adu June 18 gi su thoki badam batam du Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na khoi haidana mayam se them dana tap thau ko lu hai mayam thong gi ba dagi without territorial limit haibigi achau ihoda khoi
मियोय तरा निपान की पुंसी पिखम नखिबा मैम लेरे हौजिक फाउदा कोई प्राइम मिनिस्टर न वहम ता हाइदबसी बिहाइंड द सीन नत्रगा करी एजेंडा लेबनो करी गिनो अमित शाह द सिनरे न तौरिब्रा नत्रगना कमाई तौरिनबसी वहंग मयाम अमा हंगलै साइसेदी कोई स्ट्रेटेजी की करी मेंग ले थम्बियो अखोगी इंडिया की पोजीशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नी अखोगी मोगी ड्यूटी से करी नो है बतम एवरी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मोइना कप्पा खंगदे मोगी अवाबा खंगदे मसी यिंगसलु हाइदना अरे अवा अना यिंगसलु हाइना लेबा पोस्ट अमनी सबना हाइबदा अखोई लेबा इंडियन के सिटीजन पुबगी मपी मपानी हाइजबा तारे अदुनने अखोइना ngasi mayamna manipur gi praja mayamna adu kuina lakpa phauda lakta basida lakpa tanbagira irang leibasina lakpa nuai table security reasons kira haina khandana all political parties mayam lo yaure bjp ke yaure adagi atopa opposition gi mayam su challe adagi manipur gi senior citizen mayam cultural organization mayam lu sattan hoji delhi da loi lobby toraga amutang di unajage akoi manipur da wari ba mayam akoi gi mi lising yang khai degina lak ama displace tawdana nomada Manipur की प्रजा में आमना मी लिसिंग हुंपु हुंजा कबाइना था इगे अदगी मी चामगी मथक लेखिदबा सिंसे हजि फावगा मथौ मंगम तौदबा मोक्ता मयाम लेबा मसिगी मयाम सि तौरिबा अदिगा अखोई इचिनाउ खदरिबा मयासि मोक्ता पाउतमगा सेंटर ने करी तौबा याकी हाइबा मतंगदा इंडिया की ख्वाइदगी एजुकेटिव पोस्ट ओरिबा डी फैक्टो पावर पाइबा प्राइम मिनिस्टर जाको पाउ करी पाउ से तमजगे हाइबदो उनहलक्तबसे मसि करिगिनो हाइबसि मसि खुंबदि यामना वाबा ado ori prime minister masamakna kumanatana khoi aptar kumbanga muidaba thaba min kayin hakanda ngasi photo thoiba thodok mayam se prime minister se kaimta tume awangang darbra kaida tawdabra haibidi nati kayin hakanda nungtigi dum tweet tawri adagi odisha di rang thorakpana chali adagi kadoda gujarat ta cyclone lak matamda cabinet phamna khotana adum 24 hour monitor tawdana mi laki masakde evacuate tawda khotna tawi aduga Manipur gi yamna pikpa mi su yamna yamdaba lamsigi akhoi gi awaba sida karigi wa haidriba no haina ama tawi masida Manipur gi praja yam toina haiba akhoi northeastern gi praja yam toina haiba akhoi center da taina base akhoi gi center da yeng matamda khudibak je politics ama oina vote bank oina sum yeng bibra haiba se akhoi chingnaba am leje samna harabada Uttar Pradesh ka Bihar ka paida Rajasthan ka paida badi adum North India na six state adhum je paida center adum form tawi haina adi Rajasthan की कदो MP कुन मंगा अदिगी बिहार की yang 50 plus UP belt की 80 plus अदुना अदुम 272 सिदी याम लाइन योबनी ना सीधा तो सुम थादरगा अते सिदी मॉल लो दबत नॉर्थ ईस्ट असम नतन अते जी मिजोरम MP एम खतनी नागालैंड MP एम खतनी अखोय मणिपुर अनि खतनी अदुना असम नतन अते सिदी स्टेट बच्चा सिदा करिमता फैक्टर लेक्तबसिना मणिपुर की प्रजा सिंसे वोट बैंक ओइकी थाइदगी वोट मतम याम तोय लाखिबा अरो वोट मतुम निसुवा लाखिदबा प्राइम मिनिस्टर ने याम तोय हाइरिबसे मसी अखोय प्रजा से वोट बैंक ओइन उबिब्रा हाइबसे मसी ताबदिन अखोय मणिपुर प्रजा ने याम नुंगाइ जदिसे अखोय मणिपुर प्रजा न पामजबदी अखोय की अखोय न कपिबा अखोय न वारिबा अखोय इचिनाउ खनबदा वारिबा की प्रजा से मसीदा चंगसन बिरक्तना याम एक्टिव ओइबा दि मयाम न थागतलिबा अदिगी मयाम की सक्रियदुर फमिबा मी दुगी चक्रीदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी अदिगी मागी ड्यूटी दो पांगथोक पियु हाइबनेबा अदुना एडवाइजर मयाम लेरमगनी अदु मयाम दर ब्रीफ तौत्रबरा करिनो खलिबसे अखोय द सबना हारबदा मणिपुर की प्रजा न अवाबसे इंडिया की प्रजा अमन वाबनी हाइना उबिद्रबरा हाइबना अखोय खले मणिपुर प्रजा से अखोय कांगु खना सेकंड क्लास सिटीजन पुनत्रे थर्ड क्लास सिटीजन पु ओइरे हाइना हाइबिरेबा अदुना सिगी मतंग द तुमिना लेबसे मसे यामना कॉस्टली ओइनी इंडिया की ओइना कईगिनो हाइकांदा सिगी बतांदा करिमता हाइकिदे मसी एपेथी अदिगी उसितबा अदिगी मवा लौदबा मोई अवाब से सेंटर ना मोई अवाब ओइ लौदबा सेंट्रल लीडर मोई अवाब ओइ लौदबा से मसे मणिपुर की हिस्ट्री दा इंडिया की हिस्ट्री दा अमुबा काली ने इरगा ले होगदबा अदुंबा चैप्टर अमु ओइगनी मसे यामना मसे फना थेंगबजु थेंगना कुदक्ता एक्शन लौदना तबो थोमनी अदुबु अतुपा याम रेस्पॉन्सिबल ओइबा लीडर मु ओइबा तारबदी लेबाकी क्राइसिस थोरक मतमदा फॉरेन टूर चपा मतमदा इरांग लेरबदी हलक्तना कैंसल तब तो अदुबु सिगी चेरक सिदा होजि यूएस ता चतोरे प्राइम मिनिस्टर मसामा यूएस ता चतोरे अदुगा मफमदुदा मैम ग उन्नत खोदन तौनी अदुगा होजि सोमना थंबिखिबा मन की बात तंगरा रेडियो थुगाखिबदो अखोय रेडियो दा याम कुइन वाई छानै अदगी याम कुइन डेलिब्रेशन तौई अखोयगी matang the prime minister na dum ngangbi adubu akhoi gi
issue yam chawbada Manipur India gi discussion mayam da hojik kano da international TV channel da discussion hawrabane Manipur is haidi Manipur se kadoroge en haidi adu kuini rang thokpa sibu karino si batang da aduk chawba country amana hajbo solve toba ngandri se karigino haida bagira adagi tawning da bagira adagi lekthok bagira adaga masi khatnabasina political gain laibagira taga manungda atopa hidden agenda ama laibra khut thadi si kaigino haiba sigi matangda kara nganga kadra ina Manipur gi prajana pabani adu wahi amata haji khidre wahi amta haiki dabna akhoi gi imugi war matamda macha masuna waraka da mama ampa na wahi amta haida bada nungai da badu gi phawdana nga de dot thugai bani adi akhoi kapi bagi wada haida bada atopa na thaida so ngang le baga duna akhoi na pami se mama mapa mo bagi prime minister chief minister se constitutional post ni anybody madra phamba chakwidir phamba misina akhoi praja map chap manaba miyeng de yengadabni mi amana north india do egera gujarat do egera eastern sector do egera masida kapiba mayam se same equal treatment pigadabni aduna masi yamna costly orakani masi se history da adi mani notice cam ignore tauge haibse masi example loina oigani hana thamjani aduga Manipur si yamna chambal lamna te akhoi gi adi Manipur da Europe da prithvi gi land loi haiba mafam ni Manipur se aduna Manipur da pikraba Manipur sigi MP ani khatang leiba mi su yam da ba atope state achobagi district macha ama gumbo eba sigi akhoi gi awaba akhoi gi pi sina masi yeng hogdabadagi masigi hojiki leiba yamna chawe haiba yamna chawe yam powerful oi haiba leadership sing se masigi downfall gi step ama oirabani haiba oirapagi yabagi tanjasu oi adu oiraksu oirakani haiba se ai adana thamje yam samu homni aduna ngasai thamjai duna hayeng si ma US ki dama khongkhang khragani aduna Manipur da gi chaliba ton ba cultural gi leaders sing aduga leiba opposition gi team aduga ruling gi party gi team sing si aduna ngasi si unaram habsi khoi yam ngairaga khoi horen ngaibinaba tabne thamjage cherak sida khu yamna interesting oiba haiba tai hauji leiba Manipur mani tarum sujlaba Manipur gi irang sina maram morakan khoi drug ki issue si khoi Mizoram da thairaga chakibagi hada hafta sal pa crore chatret henbagi khoi drug sing phabagi paw sing asigi paw si am chu yawre aduga somda pharuga hanam brahmaram dagi changa poiram budu koraga Mizoram da puba madugi Mizoram gi chief minister Zoram thangana su yamna mikup nam sing lainaba wafam su leigre na sai sidani khoi gi hauji leirba issue adu leirba army gi aduga Assam rifle gi check myam se da khoi drug ki karbar si tawbangam debagi lambi je thairakpagi paw se sai de le aduna sai sidani kanano taseng na khoi drug ki thabak se tawriba popi kari gi thariba myam se khoi taseng sasna clear khoi gi yamna clarity ma oibudu ubu phangbra na khali sai de handak drug ki adumba smuggling gi pot hangalak po sai da kari kamel le khoi as a journalist amoy akhoi gi Myanmar adagi Thailand akhoi golden triangle adagi even China po yoba adagi si Cambodia Laos Thailand masi mayam sigi sida achouba belt ama lei akhoi gi group ama lei gi masi destroy tawnana ba miu basi destroy tawnana ba sungba kani drug sumba gang ama golden triangle ama lei haibase masi yam chauna prithvi pumana khanga wafam amani masi gi sigi root oibadana tana Manipur se labak thibada root oibadagi consumer oiba producer oiba adigi popi bo thaba hogalakpai factory mem hangbagi adugi kaido injalaktana madugi influence injalaktana makoina akhoi mogi paisa mem dona leadership anu wama ugrum taraga akhoi Manipur gi praja mena pami du makota makoina pami ba du wakandu khanboina adu chithokina ba adu fogi politics ama injalapanga ba adu ba lobby ne ba haje batare masi se thingibdagi thingba haibadi akhoi irang sina moi pochi na puba ya dabadagi Mizoram da thairaga chale Mizoram da thaibe se da haji je thambigi duni handaki just 40 last few numit khani sida crore se 70 plus hena phajala abne ba haji aduga masina takpadi achouba external aggression ama adi drug tanatana adi atopa akhoi northeast laiba praja mayam adi India da laiba mayam se masi destroy tawnana ba akhoi future destroy tawnana ba yam chouba campaign ama lai haibase masi se haji phawda usanadana sum leithokpa sidi akhoi da sokpa nate hana khanbado masi aranba masi India ge sobora kani kai masi da changai ba potse phawraga whole over India entire world of
संदोक याबगी रूट अमा लेरमगनी मसी अखोइना एक्सपर्ट सिना खंबिरंगनी मसी इंडिया ना खंगदे हाइबदुदी उदे खंगदे हाइबदुदी अरानबा बो ओरमगनी अदुना मसीना ताकपदि हंदकी मतंग सिदा अखोइ मणिपुर की प्रजाना मणिपुर प्रजादी याम तोइना उराबनिना नार्को टेररिज्म की एंगल अमा लई अखोइ मणिपुर थोइबा पॉलिटिक्स से मपानदगी इंजलकपा अदगी ख्वाइदगी लुबदा मणिपुर की प्रजादा लेरिबा अखोइगी हाना लेरमबा इचिना ओइबगी कुकी चिनाव नका चिनाव अदगी मैते पांगल अखोइ ngangnaribi नतबा एलियन ओइबा अतोबा मपान के वखलोन अमा लाकपा मपान के ओइबा इडियोलॉजी अमा लाकपा मनुद लिसलकपसे मसिने अखोइना एलियन कल्चर ना हाइबि मीदु नते अखोइना हाइबि हाइदि अखोइना मपानदगी वखनो मा चंगे हाइबि अखोइना मीदु नते चंगे अखोइना चंगे हाइबसे इडियोलॉजी दुनी अदुना मसिना कोंगथा चंगि मतमदा अखोइना हाना लेरिबा अखोइगी स्टेबल ओइना लेजरबा पोरचे लोइना डिस्ट्रॉय तौरगा अखोइ वाहनबसे मसी अखोइ थिंबा मतम ओइरे अदुगा आइडेंटिटी यकनबसे आइडेंटिफाई तौबसे का थेमलबनी मसी सिदा अखोइना याम तोइना हाइबदा मणिपुर गवर्नमेंट अदगी मिजोराम गवर्नमेंट ता मणिपुर गवर्नमेंट कुय थेंगबदा हजि मिजोराम गवर्नमेंट चेथिंग दु फंगे मसी सिना मिजोराम दा रूट ओइरबदुना सुम लेथौबदुना मोगी नहा मयाम चारकदोइबनी अदुगा मिजोराम टू डिस्ट्रॉय तौरकदोइन हाइदा मदु रिलाइज तौरकदैनि मिजोराम नसु हजि अलर्ट ओइरे फादन खोता तौरइबसे मसे मणिपुर मिजोराम अमसुंग नागालैंड मरुइन सेक्टर साइसिदा पोरसोबा महमसिंगसिदा थिंगबंगमोय मसे अचौबा इंडिया गवर्नमेंट की इनिशिएटिव सेंट्रल एजेंसी की इनिशिएटिव याउद्रबदी क्या तौबो ngamdau mande kainode अचौबा एक्सरसाइज अमने मणिपुर की 400 किलोमीटर मया दा लेबदा किलोमीटर 10 खतने अखोइगी हजिक फेंसिंग तौरिबसे अदुगा अनदर आईटी हजिक टेंडर थोक्ता खोता याम कोइ चाहि सांगना दुम हेदी अदुम होरगा लेबा पोटमा थवाई याउबिदबा हिंगोन अमा सुम लेबसे मसिना अखोइ मणिपुर की प्रजा अदगी नॉर्थ की प्रजा मयाम से मरुइन अखोइ फ्यूचर से मसि मांगबै तंजा लेबसिदा अखोइना सिगे तंजा से कैरुमा फाइट होदरबा अदु तादि नॉर्थ की प्रजा मयाम सिना मसखोगी कैनो अखोइ मसे खनादना अखोइ मोय मसे अखोइ मसे खनाहलिबा मपान की इडियोलॉजी म चंगे अखोइ सिदा फाइट होदरबदी अखोइ नॉर्थ से पुंगतुम तुम फिरम लेइ मदुना नॉर्थ ता लेरिबा सकसु मानबा अखोइ याम नगलखरपनी अखोइ सेम इथनिक ग्रुप नि चिनाव गाक्तनी लिंग्विस्टिक सेम फैमिली ने अखोइ ngangiba saiba mayam se habit matam gi oina sum tonga lekibi tonga loan do variation lakpani adu chap ethnic group amatari lakpani akhoi mam pulap unify ta hodrabadi akhoi ge notice se pungtum tum ki pibam dali aduna notice le minor mayana masigi manipur thoi base manipur gi lobi ate masi regional crisis ne masigi se akhoi pra eastern go ba kai na kana masigi sina example mo eraga masida thoi base atop state su replicate torpagi swana chap mana bat tholokgi tanja yamna lei aduna manipur khitang effect taw matam da hoji yang bi mizoram da thoi duni masi khoi kai ma jointly fight ta hodrabadi manipur da natana north ke future se like the aduna makhoi land look oiba arige saktu manada ba ari center su kya ignore taw ba north ta lei ba ki chilaw mayam je khadabai mahutta akhoi amtang plug unify toraga common platform toraga लेबना फई ना खंजरी कई ना kan hadak irang se yang bio khoi notice kyam khanna ge na mizoram changba adagi assam rom dagi blockade torba khoi chinaw masin yamna khanna da khoi masin sinari base adu center da kari mo logi da ba khoi masin hatu sanaro haibagi da thado khoi phibam mang le se masi se khoi na common masi kana de khoi masin khana ba kana de adu ka masi alien no ba culture alien no ba ideology adu mapani changai ba khoi alien hana haiba narco terrorism adagi khoi separatism gi idea la iba hane chinaw marakta masigi me apte thingba matam oire aduga akhoi pulak work tongmina da di akhoi future lekti haiba se ya da salan than yam so hum thami ai marak sta ten brem to ke break ki matung da khoi india da leriba myanmar macha singna ton ba channa kangon illaga leina wa phum akhoi myanmar authority no phung da ko ba phum aduga khoi Mizo Nation Fairness and Kilakbedagi, Amiana All Assam Manipuri Youth Association da Lariba Tankulum Dodagi, Assam Mizoram National Highway, Matam Katana Tingagani Highway Wapam, Mayamama Aduga Koi, Radio Set Wakitoki, Sinaba Infal East West Samsung, Taubal District, Tingapiwa from Lay Aduga Topa, Tongla with the Tejaga, Sing the Tonton from Singda, Pankar Kavam, such a quick Sajilapagi, Aduba Pau Kam Sulady. So viewers, I merged the attend the Brem to Lozaki, breaking Matunda, Yamtuna Hanzaraki. Nogalaga mo ulap thagre ba mo na yai mo koi khana si senior si mara lejidre bandi gi mayum thabi ro si public ta tanero si yum mai chak to lei chin che now the question is hayeng makhoi si sumana sum relief camp ta lei gedra lei roidra
ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯍꯟꯗꯗꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯠꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯖꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇꯪ ꯊꯥꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯖꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯈꯟꯅꯒꯦꯒꯗꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤ Admission open. Manipur ki mapanda chatrabasu yaraba best quality education ga loinana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science pangai. Manipur University da affiliated tauba Indian Nursing Council amadi Pharmacy Council of India na recognized tauraba college asida chaliba academic session asigi akagnaba sit masing gi admission housare. Coursing adudi BSc Nursing, Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, BSc Forensic Science, BSc Radiology and Imaging Technology, BSc RIT, BSc Medical Laboratory Technology, BSc MLT amadi BSc Operation Theatre Technology Operation, BSc OTT hariba coursing asigi scholarship ki khudong saba su phangbigani amadi meritorious students singi oiba tongan ba khudong saba mayam ama legani akopa morol gidama 9856575163 college address pangai opposite MPTC da lengbiratuna ngasima khudong saba si lobiu diabetes ka loina na hinglibu sing tha amagi manungda fahanba ngamle khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle piles haibadi nungsang nabasu chamada chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle BP wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle pumnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathau su tararoi akopa moral gidamak ngasi maglengsin birau diabetes hospital Janims Road near Punjab National Bank Porompat break ki matungda mena mutaram ochari makhatana hujla chaning si koi hokiba jun gi tang taramangada Myanmar gi authority na thokiba akoi gi cherol amagi matungina koi India da leriba mema macha singna chana kalong sin thugai ganu migi dharma karma gi oiba thabakta khut thingjengal ganu political gi ofum da khut jaw ganu sovereignty leba kaina bushin ganu political campaign da aduga te hiram kya da ku yaw ganu haidana akan ba point manga yawba akoi gi ganu si press release nan Jun 15 da thokpune du masi yamna taseng machumabra chumjibra se khoi verify tor matung da khoi ngarang chu ELITETV gi headlines oina khoi yawre ngachi su sanga express ta yawre mana swai si da khoi Myanmar authority na Myanmar da leiba kangbu sing si da thamai bofom si se de su khangbira bane na khaling si gi pause sum yawre na swai si da mkhoi na hairi ba siga tawthore si yam khena ba haiba tai aduna swai si di kari haibni akhoi gi handaki matang sida koina yam toina Manipur gi adigi north ki crisis sida koina yam koina taina ba se gi Myanmar gi political instability adigi Myanmar da leiba sigi matang yam koina comment tawi masigi se gi Myanmar da leiba citizen mayam su phawani aduga maruina Myanmar macha mayam mapan da leiba maruina samna harabda moi hojip chi hana democracy partially hanjale adu matang da military coup tokra matungda mogi madure electoral MP mayam ari moi mayam hojik chelaga Manipur amasung atei lamda loina ga lole aduga ngana nahan tholai ba che hoja mayam na discuss tonari ba si mogi Myanmar government thokpana ti hajab tar masi je mogi exile da laiba mogi responsible oiba prithvi pumbana Myanmar citizen sida lan ubra masi mayam sigi madu yenga matungda mogi exile da laiba moina mogi exile government haitar makoina thokpani haibisi mai ai hapet thamjage ado moina hoji concern ori base mayam sum chei base sida
Myanmar supalabdina Myanmar de chang drug aduna akoi bilateral relation India ga Myanmar ga leiba adigi Manipur gi praja ga Myanmar ga leiba yam nuksidana leiba yam kuida lerakpa maramakta khadaba thoba su adum relation yamna phaba marak sida akoi gi phatana image Myanmar se phatana ugrani haibagi madugi akibado madu leibadagi akoi gi point mari manga yawba statement je thorakpani na khali masida yamna phajaba point ama Myanmar citizen mayam Burma da leba India da leba huji Irang leba thorpa da hairi basi yam responsible leba citizen amoina dum layu Myanmar gi citizen wen layu aduga leba host country sabna harba da Myanmar de lakpa khogi loan manaba oigera manadabu oigera aduga saktu manaba mayam ayam lakpa singse lamdugi culture lamdugi identity lamdugi khogi sabna harba da khogi matamdugi religious place mafamdugi lo mayam do fazana khanga chalu matamdugi mafamdugi uwa mafamdugi mi mayam do respect to haibani masina takpadi akoina hujuk Manipur da thoibi irang singsigi akoi Manipur da lawba kholause makoi da su yore aduga masi disturb tori basi kanano haibado chingnabado makoi da su kharaga leire haibasi matai masi yamna phaba khongthang ni masigumba action lokhalakpasina awareness to helakani aduga makoi bapandi laiba akoi chinau singsida su akoi India gi yamna laibak thibamna refugee policy yam fazna laitabnina UN gi refugee point da su signatory oidabnina mapani changai basingcha monitor fazna tawraga habidana khopidana tawbagi adi kamaina mo treat tawgani kamaina lehangani adi mo policy adi data management si yam fazna laitabnina masigi mayam sina akoi charang na fasi amoni helali haitare aduna mapandi laiba akoi chinau singna su lamdur laiba yumbu haitare Manipur da leriba nataga Mizoram Nagaland da leriba yumbu na leriba makoibu ngakki seda pum piriba lam singdugi lo do fazana respect to aduga masida yam toina yam fazaba wahimna akogi hojik sida leriba ethnic violence adagi atopa conflict mayam da yawganu haibam tai masina moitu chingdaba leram bi kaigino haikanda akogi kaigumba irang amalai matamda akoiga sem ethnic group to oiba moi awaba mating pangena khanba somda Myanmar da lakpa mayam kuchu kulai piraga chang pokholakpagi allegations mayam lei adu mayam do tawganu haba message ni masi yamna phai masi torpasina athingba ma pibasina responsible oiba yumlo na ba amagi takhum thokpa daita do lawre e habasi thamjaningi masi leibasina Manipur amasu Myanmar gi bilateral relation by phabe hengalakani aduga masina situation sisda ingthanaba pirkpa statement ni han thabjage masi yamna proactive oiba akoina yamna accept togadaba yamna kanaba Manipur gi praja adagi north laiba aduga Myanmar da laiba masi mrakta khangna cha akoi han ungkhadarba mayam do pau phawna da mayam so masina sengdoe adu masigi sina akoi peace porakpada achuba khongtham oiresanu hani adan thamjak yam phajaba hom thambi aduga cherek sida akoi yamna akoi Mizoram ga akoi ga saunabagi achou maram ama leiri akoi hauji leiriba akoi separate administration matang da akoi Mizo National Front mana mapung phana sawat kani mamang da haikre noida horau akoi na interfere to ya de nasana initiative lo ha wafum lei si wafum si handongna ba MNF ki wafum je hangna ba amiana matam pi bani numit humni gi madu thabak to onthorok tre hana lagba tangkulum doi dege akoi national highway Assam Mizoram National Highway 52 matam kaktana thinglagini wafum si sana lebak pau se de yaure Manipur thugai bada sugaduba Mizoram sathi bajai thek nangadore hafum se lei cherak sideda ngarang national news da su yaure aduga ko Manipur chief minister nongthombam birena Mizoram gi chief minister Zoram Thamga da Mizoram da leiba maitei sing tek takaidana sondana thawna phum thamgiba aduga Mizoram sarkar na sumadu gi assurance pira ki pause ngasi gi pause sing di yaure adu leiba wang di ko all Assam Manipur youth association gi aduba chief advisor kuldip na phungdo ko phum si chana lebak ti yaure aduna mamang na si wafam si tobidana ba aduga koi leba amagi adu yumthangna ba imung amagi da khut thingjindana wafam si koi mamang taksilaga lakhiba leire madu wafam du thabak to onthorok te haidana koi National Highway 54 matam gaktana thingani jun kulum de ga wafam thame cherak sida koi National Highway 2 asi koi kangpopi da matam gaktana thingakpa dum leiri aduna swai sida amiana koi National Highway thingakani ka haiba wafam si masisu hoi Amorom da pen the big Laura Kongtani, adu size dadum, Sinamaram Morakanda Sunakanda, highway number 2 Tingakpa, some number 54 Tingakpa, Pasina Achoba, Tasalama, Tolak Ningoi, hiding I delay and the size da Amian the Lori Besti and Sidi, Kari Heavenly. Akogi Hajaina have a discussion to York Hajab Akogi Hojika Iran Manipur Tolibus, Masi Tamna. Manipur dagi irang nate macam ethnic community amani ginate macam achoba regional oiba regional character yauba regional
instability amani masigi se masi akhoi yengnaba kanano khangdaba adi akhoi masi ne khanaba kanadaba masu achouba message am piba sigi timing ni aduna masigi matangda akhoi na pamjabadi north east leriba political party mayam gi adigi chief minister mayam gi convention ama tawba matam oirabra habi thamjani habidi manipur gi dana ta mizoram da sunata akhoi gi seven sisters haiba sigi chief minister mayam se phamin daraga kamaina tawgada gi habi kaino hakanda akhoi gi support taunaba community am lei samna habda akhoi gi loan manaba suppose maite haro maite gi loan manaba assam da yamna lei adagi nagaland da lei mizoram da yamna lei adagi kukiching ga manaba jo community ga manaba topasu ayamna lei adu purap lei minabadina akhoi machine manaksis da disturbance ama si tawma tamda mizoram da disturbance tawma tamda assam da su chadum yam thuna manipur da leramba crisis se pura notice kita mai hor pagi tanja ama lei aduna masigi se amana yengsan ma tamda mai se mutal hodrabadi irang hegala kadi haibase ni thamjani se aduna madugi masigi se masina akoina haja matam masi side effect ne na hajani kaina kanda akoina wariba mayam adi akoina tahoning do mayam tor matam da akoigi akoina phongtoni mafam le ta matam de samna harabada akoigi highway control to wait now samna harabada yam toina blockade toriba hoji akhoi kuki chinau singna kampokpeda be 30 gi hoji pawa lambi thingaga leiri moi control la leibanina aduna moina phongdoningba bwahai singdo taina famle kanda lambi timbo khobra torpase masi adugi mami tabani haibje thamjaningi aduna mizoram government na masi ta ngam khoppada rigi mizoram sin pharna kitang ngam bada kitang kado tawba community khada favor tawba mane mo khra uba rem dabasu uba man ba sida akhoi assam da leiri chinau Mete Chinau Sing, Adagi Manipuri, Chinau Sing, and White Adana, Toribo Tabako Lali, Aduga, Soma Tangalibo steps to Lali, Hadana, Kuting the Lapani, Habja Tamjani, Adunani, Masi Kuting the labor say, Masida Nate, Matang Ainan Tamjakido, Matang some proliferate or some Nordic Pura, Akwai Messenger, Pura Hatat Nabagi Mong the Lakani, but the purple thing the Lodravadi, Aduna, quite a pabadi, Sigi Batanga, responsible enough. Ay community ma sima tamda akhoi media da chari bini community du mami panganu haina aduna si matang da akhoi hojik michang mikhai na da bida maruna discussion mayam da su maruna national media gi media da su yam toina harpa ay discussion ma da no si torabadi cp kro ka habisu manipur charana da khana ba irang hingala ko heli aduna michang mikhai na da bida adagi suppose victim anibak soi bini soi basically single angle amagi amu puthokpa angle puthokpa mayam yang hanna kholan da trp hengana ba masina media sing sigi nungai ba khoi sana pot tauna khoi se amana kaphan ba mu utpa amana kappa mu utpa ngo sana pot ki type da khoi gi awa ba se ulla ga moya nungai ba tauna akhoi na ma ura e ba masi se to ga akhoi na hojik kamai no ina proactive oi ba root cause oi na find to bio ba haja wa da kap ta to ba do akhoi yap ti nungai ti any community oi gi che na kapi ba che kapi ba mayam do mi oi ba nga kani madu nungai ti aduna proactive oi ba root cause karino root cause to laina do muthak porom da disaster view ado channel bayam na su ado state government sing na su notice convention ama initiative home central government na lobby raga notice ke convention ka peaceful ba mizoram do egera manipur do egera nagaland do egera phamin raga kamane to ba yage habado regional decision ama ado notice le students body mayam adigi notice le ba political party mayam unite raga work to matam oire natrabadi masigi mai se tamna entire notice santorakani adu hajik thingus baida matang thinar kana akoi mache je yam chauthorap phibam da lakpa ya aduna par khonna trabadi mase center na su prime minister tumina le rabani na akoi machine to banatana akoi gi initiative ama lawdrabadi mase khra wagani hai thamjani aduna khwaidi phabadi akoi machine gi initiative lakholasi aduga manipur gi chief minister initiative lobby gera ma'am lobby gera khoi pulap chief minister anihum phaminarga wai sanaba matam oire aruga NGO mayam su civil society mayam su pulap phaminaba matam oire have the time thamjak oi matam sula chele selapda hajik to ma jaga sing da koi bunker sing to sagalapa kangbai da aduga songdo da mongya da sagalapa wafum leire do ate phogak cho ikhai aduga bisnu buga taina bisu to jaga sing da bunker mayam sajgale habi paw sing asigi paw siam ba yaure sanga express su yaure aduga ate da su yaure aduga chowi shum su leire chele chede da koi
district administration Imphal East West amdi Thawbal na thokiba ton ton ba orders sing da khoi waki toki aduga PMR personal mobile radio sing asi sinaba unauthorized boy ba mong da sell toba na taka use to so athing ba thamme haidan thokre maroi na khoi ton ba khoi gi waki toki na taka PMR mayam sing sinara kan da khoi wafam se angak pada launa ba khot pase dum ta ba phang bai tare he na insight ton ba thodok sida duna maduna maram war kan hair ba district home sing da khoi waki toki unauthorized na pai ba sing duni adu adu madu thing have sum lai don sai sida suna kanda bunker sabagi hanjalak pa pau mayama adu ga suna kanda khoi waki toki pai ba ya da ga phom su lai se sai jadi karim bon lai hede ji akhoi akhoi masin sum unkhanna ba se masi bunker sari ba moina haibadana मोगी बिले जो चांग को डिफेंड तौना बने हाइबा अखोय ना हाइबा दना अखोय अटैक तौरकने हाइबा अदुना मनसिदा कम्युनिकेशन गैप अमा लेरे अदुना मसिदा वायरलेस थिंगबसे अखोय इंफाल वैली दा थिंगबस माना इंटा कैनो दसु बंकर सादना डिफेंड तौदना एक्शन लोबा आर्मी अमा दा तौबा याबा लांगी मोंगदा वर्ल्ड वार 1 2 दा तैबा अरुगी स्टेप ता बंकर सादना खोतना अदुगी तौबसे मसिजु थिंगबा मतम ओइरे कायना अमा उबदा याम समना हारबदा बंकर म उबदा अखोय कीदना अखोय सु मागे खुलाई लेखरा अदु अखोय खुलाई लेनिंगबगी तंजा मा लायब अदुना मसिगी से सोना वल्नरेबल एरिया दा थम्मे हारबसु यु उदबा अदुना अखोय पामजबदी सुगु मयाम एक्शन लखत पिरो अदुगा बंकर साबा अदु खुचु खुलाई तौबा मतमदा समना हारबदा नहान यूनियन मिनिस्टर की युमै थाबदा मी मयाम फाइ अदगी अखोगी सिंजमैदन हानि रांग थोपदा मयाम फुई अदगी प्रेस की अखोगी इवन अमुजुगे जनरल सेक्रेटरी के मयाम सु मयाम थिंगनर खोतना तौयेबा अथवाना लो लेबा अदगी एक्सेसेस लेबा एक्शन लखतपा दुबाइना मी फाबा दुबाइना चिंगदसु सुवाना तौबसिंगदा खर एक्शन अदुम लखतपिबा मतम लो हाइबा अदगी चनबी हाइबसे बहुम खुदमक एप्लीकेबल ओय हाइबसिमा अखोई थमजनिंग अदुना ऑर्डर थोपदा अखोइना पामजबा मतमसे मसे डिस्ट्रिक्ट वाइज दतबा ऑल मणिपुर की ओइना थोपियु मसे पुनमकी यादी हाइबा कैदो द लो हाइबसे एप्लीकेबल टू ऑल हाइना अदो सी मतंग दने अखोइना अखोइ मसेन खनर कांदा मसे कनाना येंबदा मपांदा येंबदा याम सेंगनो वे समना हारबदा इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट थोको मतमदा लीडरशिप मदो थोरको मयामदो महात्मा गांधी होय अदगी मोइस मपांदगी कादगी येंगागा मसे चंगा कांदा चंग अदुना मणिपुर की हजिक लेरिबा इरांग अखोइ थोइबसे मसे याम ऑनेस्टली येंगसे मणिपुर की मपांदा लेबा अखोइ चिनाउ सिसे याम सेंगनो उयेबा आदि कैनो अखोइ जे लोइन थिंजंगरे इंटरनेट उद्रे अदुना ने अखोइना मणिपुर की प्रजा मयामना अखोइना प्राइम से उना फंगरो हैबा ता मतमदा अखोइ मणिपुर की अवाबसे खंगदना मणिपुर की बिहाफ दा मणिपुर की सिटीजन मयामना लाफायत पार्क दा वाशिंगटन कनो दा व्हाइट हाउस की ममांगदा अखोइ एसोसिएशन ऑफ माइटेज इन द अमेरिकास ना कनो तौनी अखोइ मयाम दा मणिपुर की थोइ विरांग प्रजा मयाम खंगन यानी का हारिबसे मसी सिना मपांदी उरपसेना अखोइ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना इंडिया सु मपान सु मयाम लाबदी इंडिया की इज्जत छोपया काय खलकपनिना सुबसिना इंडिया सु एक्सटेंड खर लखलकपया अदुना हजिकी मतमददी ऑर्डर थोपदा मणिपुर ओइबगी पुलप थोपिरु अदुगा मपानदा लेरिबा इचिनाउ सिंगसिगा मोइना कमाइना विजन अखोइ कमाइना येंगी अरगे मोइगी आइडिया सिंगसु लौबिरो अदुगा मणिपुर लेरिबा चाइबा मैसे पर सॉल्व तौसी हाना यदान थमजे यामसो हम समे थैंक यू सो मच सत्यजीत अचिनो मतम गाय थोपिरगा दम ELITETV की न्यूज़ जेड एप तो सौ याबिना तोन तोम इशू सिंग मेदिंग सी इम्फाल फोंबा पाउसे सिंगी मरु पाउ खर खनाबदा सरुक याबिगनब सत्यजीत पो हाना थागचे थैंक यू ngasi di dam ELITETV की न्यूज़ जेड क्लाउड मतंग सॉल्यूशन जेड लिसनिंग मंगना हाइजबदनी अखोई की चैनल से दुगी मनांग पा केबल ऑपरेटिव ना कंटेक्ट ओबियू वो चैनल असिदा अखोई बा इंफॉर्मेशन नत्रग कर बपियु ने सेशन बिबि लेरगदी अखोई की चैनल से मरुइना अखोई फेसबुक इंस्टाग्राम अदुम यूट्यूब तसु फंगे मरुइना यूट्यूब दा 24/7 अखोई चैनल से फंगनी अदुम लाइक तोबा शेयर तोबमदी सब्सक्राइब तोबा कहउनी एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बा चंगमिदना बेल आइकॉन नमिदना अखोई खुद की बिजरिबा ब्रेकिंग न्यूज़ सिंग असि ताबमसु यिंग खुतों चाबि लवयु अदुम नसु अखोई द फीडबैक एंड सेशन बिबियु अखोई की ईमेल एड्रेस info@elitetv.in नत्रगा WhatsApp number 9856236124 नत्रगा 8415875251 अदोम फीडबैक सेशन पिबिरक यागनी अदोम पिबिरक फीडबैक सेशन थबक तो थोना बा मतम खुदिमक्ता ELITETV न सेम सानो लेजई हाइबो हम थमजरगा सिगिदी कानेन वे थंगनि जरी पिनेवेरसी
Adom gari macha darkar oibibra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marol kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong Chaba si Mangan Bigano ngasi mag-contact tawbirau terms and conditions apply.